Inkuru nshyashya itugezeho muri aka kanya kuri The Ben ni uko kuri ubu ngubu atakibarizwa mu Rwanda. Ubu ngubu we n'umugore we Uwicyeza Pamela berekeje i Bali muri Indonesia, aho bagiye gufata amashusho y'indirimbo ebyiri. Dore abantu The Ben yajyanye nabo kumufasha gufata ayo mashusho. The Ben wageze muri Indonesia ku itariki 8. Ubu ngubu yajyanye n'abarimo Director Gad uzamufasha mu bijyanye no gutunganya amashusho y'indirimbo agiye kuhakorera. Mu kiganiro kigufi yagiranye na Kigali Vibes ubwo yari akigera i Bali, yemeje ko agiye kuhakorera imishinga y'indirimbo ebyiri. Ati yego niho ndi, yifuza kuhava mpakorera imishinga y'indirimbo byibuze ebyiri. The Ben umaze amezi agera ku 8 adasohora indirimbo agiye gufatira amashusho y'indirimbo ze i Bali mu gihe ari mu myiteguro y'igitaramo The New Year Groove giteganyijwe kubera muri BK Arena ku nshuro ya 2. Ku rundi ruhande The Ben na Uwicyeza Pamela bagiye gutemberana nyuma yo kwakira inshuti zabo bakazereka umwana baherutse kwibaruka mu Bubiligi. Iki kirwa The Ben agiye gukoreraho indirimbo dore uburyo giteye. Iki kirwa kibarizwa muri Indonesia, kikaba inzozi za benshi mu bakunze gutembera kubera ubwiza nyaburanga gifite. Kuva ku biyaga byiza bikikijwe n'umucanga benshi baruhukiraho, amasuma atemba amazi y'urubogobogo, amafunguro adasanzwe, abantu buzuye urugwiro, hoteli zo ku rwego rwo hejuru n'umuco ukungahaye kuri byinshi n'ibyo usanga muri iki kirwa gifite ubuso bwa kilometero kare 5,780. Imibare y'ikigo gishinzwe ubukerarugendo muri Bali, ni ukuvuga muri Indonesia, yagaragaje ko mu mwaka wa 2024 cyasuwe n'abasaga miliyoni 16, barimo abavuye hanze barenga miliyoni 6. Kwinjira kuri iki kirwa gisurwa ni imbaga nyinshi, bisaba visa nk'uko bisanzwe. Hari ibihugu uyibona ugezeho cyangwa ukayisaba mbere. Abanyarwanda bashaka kujyayo, iyo uzamarayo iminsi iri munsi ya 30 viza uyihabwa ugezeyo, ariko iyo irenga 30 uyisaba mbere. Bali yari nijoro ibiryoheye amaso bikomeye ku buryo ba mukerarugendo baba bishimye cyane. Ikindi, hari Amd Beach, afite umucanga w'umukara, ni hamwe mu hantu heza muri Bali. Ikindi kiri i Bali, hari insengero zo hambere, kimwe mu bikorwa bikundwa cyane n'abasura Bali, ni ukuvuga ba mukerarugendo. Ubu ko aho hose The Ben naho azajya ajyayo. Hoteli zo muri Bali zubatswe mu buryo budasanzwe. Ubwato butwara ba mukerarugendo barabuzenguruka mu mazi, kimwe mu bishimisha abantu bo muri Bali. Hari n'ahandi hitwa Jimbaran Bay, hazwiho kuba umucanga w'umweru kandi woroshye. Abantu bajyayo kureba uko izuba rirenga kubera uburyo umucanga ari umweru. Nabashimiye mwese mwakurikiraga Kigali Vibes, mwibuke gukora subscribe. More great things are coming to your screen. Please, if you are interested in our videos and content we do every day, please remember to subscribe, because on this channel of Kigali Vibes there is more new things, great things are coming soon.